Pinagkani isang bulo na kanawakanda ni Borong Tumengo na VTFM 92.2 FM ni isang bulo na katalaga na Borong Tumay ka sar-sar Tumengo na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel ni isang Tumay na VTFM Facebook Live na kami ni ko ni bulo na katalaga na sar-sar Tumay na VTFM YouTube channel nakamo na takapa ni ko sa siya machigo ng dobe na platform ya scroll so mo na comments pola sar mai kina viau na yada ni vanoi ko sar viau chuk mai kina o tiang ke pola sombu e lima na yada merna no miani na sere ka kota le ni bolo bolo mai bang bala kito ke rechi ko na sere kataraba me kito ke bono no me kina na borong chuk ningo e mbali buto e mba asar mbala butale iko pola ngabango mbali buto mba bola sombu e lima na yada marika Susana Metui au nang ke taputani na kena pa matela lain nam do na no mena sere na kena rong ane na mo polo polo mai kena rong talanga na nang kuna polo na wili ke leso ni bekem do na nam do bena no mi au no bombulo sartu na maten tu lebu o Switzerland do mbulo na kana betinani do sama chungor mai Switzerland ana ka bina kani korere matakle le chungor pono mana sa ni purpura mbulo bina ka be mak ke endi signa rombulo na betadini na bena no mi mai wana marama na tinan rao o mita signa mai Switzerland do sambulo benaka. Do sambulo benaka talaga na vita mani na rambeta, mek rambeta, ke mere mbai rambeta, rombulo na ngone, matakale leji kono pono mai UK.
Nafongan ito mo raw na vita mani may mafana fono bala po man ito lauro sa bakit tiko tunday may Brisbane Australia balik ko roy kay tumundo sabo ero sa mulka ono na miniti melli man nakaloko ya woni bakan ro musika na VTFM sama la turang tani tuko no manda ke mami endi na itu tungo sa ngorong odo chigo niko sa boli bakan di na ve courts era wan niko na so man na bakan de lele sara $1 bakan de takamada. Eu iba a dizer que talabi ayuko turang atau Mike rongoda Mike semi vo veiko au senga talaga ndo mau staki ko rongoda o ko rini mai tauri e abakentinau e kene bakante walanga en dua langa na sanga moli me kene bakante ora ni kau tekin ne ango revale bona ga isa sau mitiko en abe ya mada wa kelsara ya me kene kelsara me kan ni sema chiko mai bibande tak tu ni kemu ni kelsara rongoda tamani me garam ko kan ko sen sibra ni kuwa en ngai laki songo sartiko en vitu nakaloko en ka bibina kendende rongoda ke ko si tiko ngori sema tiko me film ni mini boso ngutu atiko me na usori sengutu atiko me korbo sarangori bonti me no mua tolili ronga de korni ngole mai bakan den din takana mana ni peni ndam damu en singa bina kadi ko ronga ke ko sana lata en ka bina ni kuwa koni lenga siko na kasi tambani menggarabe na kasi en singi mataka en tambani menggarabe ni kotsa ngole kina oran laki stama talanga kina na mani peni ndam damu mogaya ngole talanga mai en singa bagarawaya samambula bestro tribi komunikan sara siwarawai may sambula kita sana kau takina na mana ni perindamu meron ni bakai bota kena sara na leo di benua na singa bakarawai ya bikin mereka sara kani rongoda mongkai ngole talibai na bika kede ngandre batungori tiko kede tu en tamani mengaram goka nei coats na singa binaka dai na mukula na tu samak ta diwali promotion saya wandina tamani mengaram goka nei akotsa surti bandu dalam kangu wala may singa barawai may stabi Mr. Ronil na regional manager and central mongay raw ni abakan din tangkina na namusuka sa weekend na sa ni ya bikin ka sarap ka ni dakini ni mengrabe ni siya ni kuwa siya baro tandar kay sota nito kan mengrabe sa mo turong tani ba mo din ko ka en tabi mengrabe ni ko sa en singa binaka inday. Reda, kako tale ne vola chuku mai au kere na sere katarava me kitong ke banu no mikina asarim bala utale. Ya danga ni vanua lima na yada. Kona kake ko vola chuku mai ngori. Ai no ke da butanga eni. Ke bukai kono vola tal chuku mai anam bala bu no vola. Ya na bangan den retak talanga na no kuna wili kele suane nam do kersere. Pinakatomani kabakurin namunin na numinasar. Mula pinakatom langi kulang mula remay ke epelis Johnny. Mula pinakaratu ongko ka en wasa Pasifika voleka en anu on Niue. Sabi na wala muna sama tumay en Pacific Ocean en ngonong ko wala katatuna en anu Niue on epelis Johnny en wangalibu wonto sukina sabang nunu pinakachukani en kabini ko tamay downwind. Mula pinaka dalan tamano na itasiri menanu mi mana Eronio Iseo ke Philip mula pinaka Abigail Marama Lala Kombao mata pelo wai lautoka mengena numi cukup mayo litia na IT on dite wata ke Ben na Kenan Reva mula pinaka selo si tuivu ya sinia pina wale bune sama sar cuma varandoli maimba sapa mula tu ane selo si tuivu ya Vili Ame Ake Vili Ame Lotulebo ke Luis Salumbi
tuivu ya mbula bina katalanga miliana tuivu ya sa pa mbula sartu ani ene tiku ngore mai varandoli mai mba mbula bina ka Sete Timothy ena Dhuvu District School mengena numi chukuni kino Mr. Garfield Costa ke Mr. Timothy Sete sa ando chukuna i koloni matanisinga ena ngono ngobina wale usar na sama chukuma lomani bani korni buli mai na Dhuvu District School mbula bina ka Edeli Rangadala yako mai nanronga mena numi chukani Edeli Ovani Nalele Mbulou tangi o Paulini ke utulei wata ke rexta vena wali usara na sema sar chukuma yako mai nanronga sana korongo toko ngana batin ngun sala no bengo no keten do didi bikin na kuinsa we ando no mutu ngoyako e wili tuinandi ngai ndo ngai tukuno bio sang ngoyako wili chukin nanronga pa baili busar tungana mango mai yako ngo Doanga nangu kere ngai share takate ko na video. Share takate ko na video ver na namu friends. Na namu kena lebu ngani namu share takana kena venaka. Share takaba lebu. So erondo rongo tu nga VTFM Facebook Live, VTFM YouTube channel. Semero mo ni sampo sarama. Ngai share takani buana video ngo. Pina kana vokan ito mo Daniel Ray Costello and sere Cry and Ocean sa vo tinika walo miniti me lima na kaloko na po muluto na kabi na kanikuwa bi alipate mbola na Kello Treasures Island kemba chiko na ngonongo Tom ke Mila pokon ni bina chukani na Kello Treasures na bina nomini alipate mbola bina ka Emily Angalo da vui lebu housing mengena no michikoni kina na grandma parents barrel night keresi rola dangalo salaniata luvu Luisa Koroi Kata watake Luisa Koto babarochuko and na grandma parents barrel night and na kabiniko bina walebu Emily Angalo na sema chukmana kabiniko Roger Mata Kamida mbulo bina ka Mike ngonga na Agnes Water Queensland Agnes Water ngonga i Agnes Water Queensland bina wale besar na bengara mbulo bina ka marama langi korong mbulo bina ka marika ngio ni mbulo bina ka sakaturang nita baka mbulo taltunga ni bi nambaka nawa nai kavani sau mainga wia
mai lami. Mbula bina ka tui mapana o Tosaya, Inoke o Setefano ke mbuka nawa. Wanu ni bina taltungani be sem tui tupo, mbula bina ka Alena Vale Kambu, a Vosaya the Borong Sorchukani go Marata, mai wailoku. Mengana numichiko no mbutabu, kerto na ngwana Naomi o Faith o Lesi o Lodi, ke Rauna Boys, wanu ni bina kachukani na kabenda Josh Wanga, mbula bina ka ngonga na mbudha waimaro, mbudha ni marau, mai waimaro. Do sang mbula bina ka bina kabale bina kondo chukani minibus, kondo chukani basi kena taxi, sangai chukui di vale ni sa sukuna job, marau taka chukuna long weekend sa tungwe matanda. No fonga ni monro tale na veta mani me mafana fana bala bo mana to la ombale koroi ke tu mundu sa vo etini karona miniti meli mana klok na pakana no mi ke muni jikona do ba kaulori uni sama chuma na kabani ko nan reba ni lori ta banga iko do pakati di pakati chikona do bengon sala en na ngau ngo na no muti kona lori ikon reba ta kachungori era ube we kani voleka ke Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Rua ni sa lele chikona dangi en na nomutaya sa bena kachime pamu vakona en ando na ngungun ni bensin ni Total
Energy Substation. Ni sabi na kachi may refill na engine oil sa lele imbaka na ron, inapakalangka na ng engine, kaya baka sa lele chuko na engine oil, kona vei Total Energy Substation. Sabi na kasi talaga may refill na brake fluid and namulori ken sapa pina kana windscreen ni namulori meron na namurai juga yang ngoni sala and ngonon rewe juga na pengkarabi ta banga o pina kata mengkarabi ken namulori na kami ni ko na namutiko na substation ko Total Energy Substation. Pina kaba kuru chiko no munino no menasera mbula pina ka ngone mana tambara pina pole pina puno to ngone mbati baka iri iri tu mai kina ngori ngone mana tambara mbula pina ka ngambri ale la sanga Shepparton e Melbourne Sevoloni ratu main reketi serubi tolobatu marika kuru itu muna wata ke ngambri ale la sanga do mbula pina ka sama sa chiko mai Shepparton mai Melbourne mai Australia mbula pina ka siteri marama sama chiko ngoi American Samoa mengana no mimando Mela Vika ke Marian Daurewa sa pangambolo tu ani American Samoa. Ambolo bina ka Paulo Junior Mobesi ni ambolo bina ka naita Tenji Fa Cement Factory mengana no michuko ngoma luto ko chopedi serusi talia o simeli wata ke Paulo ndo ambolo bina ka na vengara betu na Tenji Fa Cement Factory mai luto ka ambolo bina ka John Naidori Nandur Road mai kuku mengena no mimandao Lina Egi Mana Makita wata ke Sevo bolo bina ka suli asin dingi taki Mike Happy Diwali ono ni bina ka chukane be wanga ke suli en rerengango bolo bina ka marama lange kor twin raki o Jeo Jimmy ke lewa kuluba wata ke di ke liku bolo bina ka samu namua lomani loringa na JW 167 bula bina ka masei o sea o sulio vatilio namo ke apenisa en lomani lorena JW 167 bula bina ka ifere mimbalen rokon roka tai bula bina ka kere tiko magana no mina korongore na koro wailu tua nambandua weni buka ka baka mimbi wana pupale nambalen rokon roka imi tumbuna Vatuanga Industrial Area venu no michukani ena kabina kani kumbulu bina ka eseta roko e komunikata sarana sama chukumengo na VTFM Facebook Live kena VTFM YouTube channel. Domono tau na mata serena domoni sabu ko vere takiao.
Pinakaturangan kira marama na beka kita sa retekmu enando talangan na panu endo dono mena tava kina. Daru atekmu bata mana be mama na tol mama na pa meda bani sabong go beken daru vitu na miniti meli mana kalok nama kana lima na rongo ena nonta panua kena tutung ningito ni woti talanga waya entaru sana tu pasere enan dingin dingin tamuni. Pinawale wana sar sar cumai na VTFM Facebook Live kalongata